Cüle arkaya. Bak, aman dostlar. Müslümanlar kanı kapsına kalıp görürler. İnsanlar, insamak olmuş baktık. Yani kapsına kalıp oynayıp görürler. Ey Müslümanlar, Allah'a ömrü versin. Kudayı Müslüman versin. Ey razamatlıktan hemen uçup. Kırgızistan'a kalktı, Müslümanlardan olsun. Şurada. Cengiz çapkılar. Kapalı Cengiz. Yapmadan hakikaten saldan durur. Şırın çoğu, hırsımak çapkılar. Sorunca çoğu sana yaşları vermiyor. Biz o taşlamalar soruna varmayız borçlu bir yeri. Çok sırası nerede? Aksakallarını alıp koyucu var. Çoğun tumak kolgular, pinç kolgular. Kulakta cakşat götürüyor, sorun nasıl ince? Geç geç. Yok, o desene bu ne yapıyor? Yok, oraya moda desene bu ne yapıyor? Bana ne şu Emin'in açığının sakallarının yanarı Emin'in açığının Karakoldan başla. Ya karakol var mı? Karakol. Karakol hep Sakallar gelin. Aşmağlar ya aşmağlar. Karakolda bekle görünüyor. Almanlar. Ana ölüme sakatlar gelinizden. Doktor seyretmişsiniz. Doktor. Almanlar. Gelinizden. Bundan sonra gelinizden. Ya niye daha çağırın? Öntürme. Gelinizden. Karakol var mı? Karakol. Akburak. Akburak. Akburak var mı? Tutukan karıngen. Bak. Durun karıngen. Alçalı. Ayçalı. Karakoldan alt koyuyorlar, verip olsun. Aktarek. Çanakta gelin. Koktaş. Koktaş. Koktaş geldi. Sakallar çok benden. Sana gel. Ya şandırak. Almalı var mı? Almalı nasıl kalır? Ben bir çocuk. Taştak gel sana. Açalı var. Açalı var. Hala. Allah kolluğu. Kızım sen gel. Sen de var mı? Sakla gel. Kızım gel. Sen de. Ortak mı hala? Ortak sakla. Orta say var mı? Ya yaş taştak. Ya aldım. Çıkar. Çıkar. Cazı geçiyor, cazı geçiyor. Ne adam bu? Daha kim var?
Başka daktan öyle koymadım. Başka Eski taşlar yok mu? Eski taşlar. Eski taşlar. Omin tırayla baştan. Oldu alıp bitti. Gel Bekir'e bana Batşak'a ver Batşak'a. Çilek. Sağlamız daha beni verin. Tak değil. Gel uyman da demeyin. Göster. Her tamaşalar karşı sözler aytılır. Geçiriyorum şunday yaxşı ötmörberler. Biroq atayın niyetmene kulak verin, yaxşı söz, yaxşı cevap gelsin deb kulak verin. Oşolu bizleri düşünüp yaxşı cevap, yaxşı canlılaşmayı ötkürüyor. Vardığlarına şu tez olup işe mutluluk, hınçlık kalayım. Omin. Ket ulak. Keçeki ulak toy bolgon bugün ulak ulu turan Bayaman'ın үйüne ketip atam. 3 koz aylı. Keçe kommentarida biri жазыптыр. Эми өзүнүн ою го, бирок мен дагы ошол жерин окуп бир аз эме болдум да. Кыргыз даш той түгө турган болду. Жолун асфальт кылып албайбы, барсаң азыр тизеден ылай болсо керек дегенди көрсөтүп коеюн дедим. Азыр Аллага миң мерте шүгүр. Мамлекет өнүгүп, жолдор адырдын бооруна чейин асфальт болуп кеткен, эң жакшы иштер көп болуп аткан мезгилде. Анан тойго келсек, аш тойго. Бул кыргыздын салты да. Улут болсоң, салтың менен, наркың менен улутсуң дейт да. Эгер сен салтыңды жоготсоң, анда сен улутту куруттуң дейт. Андыктан ата-бабабыздан кылым карыткан салтыбыз аш той берүү, бирешендик, эл менен бирге болуу, элге чачуу, элге берүү деген көп баягы философиялык терең түшүнүгү бар да бул аш тойлордун. Улакты айтып келебиз дайым эле, бул жоокердик мектеп кыргыздардын, воиндарды даярдоочу мектеп да. Күнүгө ат илгери бүт кыргыздар ат үстүндө, ат жалында өмүр кечирип, жоо чаап, мал багып, ат менен жашоо тирикчилиги 90% ат менен болгон да. Бүт ошо жашоо шартыбызга келип такалып, анан ошодон улам келген ат оюндар да. Ошондуктан кыргыздын салтын, наркын жоготпой сакташыбыз керек. Колдон келсе аш той беришибиз керек. Жолго да жардам бериш керек, элге да жардам бериш керек. Ашканын дагы той кылып, элге дагы бериш керек да. Салтыбызды жоготпошубуз керек. Жанагы баштадык. Топоз жеңил экен, узун экен, 60га чейин. Бүгүн Кудай калса Осунбек булакта улакка келгиле. Баямандын оолунун улагы той. Даярдыктар башталды. Күндө сонун ачылды, Кудай каласа. Жерде чаңыбай жакшы болот. Аттар даяр. Кашкаттын белин тартып атат бала. Топозду текшерип атышат ачынын палвандары. Таразасыз эле көтөрүп салып текшерип коюшат азыр булар. Бакайды да салдыралыбы? Үсөн палван даяр тур, Үсөн досум палван. Карматпа. Салдың. Койду. Сал. At oңайлансаң Бизге палон адам атайлайт да. Мага ашып кетеби деп атат да. Атайлап көрө, кандай Салды. тедиреленди да. Кырткан. Ама даяр тур. Үсөн бир дем алып ал, кайра аракет кыласың. Бакай. Болду, алтын курдун эси болду. Ана. Мамат. Үсөнүн акасы. Буга карбат бергиле. Үзөңгүн оңдоң, бер жагга чыгып кетти үзөңгү. Үзөңгө бутсаң. Жөн сага көтөрүп yok. Азыр Санжарга
Üsön жерден эме кылды. Жерден оңдоңча шайын кетет да. Put işler. Aldınız he. Külbey. Ketti azamati. Kuyruktan. Saldı. Kettige. Şuradan geldi. Polvona gene. Жеңге өңөрттү мына кыргыздын салты боюнча. Seferdagi patı ver. Zaman oynayıp gülüp tırmak bolupsa. Gelecekler şu jeng bolsun zaman aptın şu oynayıp gülüp belgiler. Jasna kalın tırmak bolup çapılap. Sen arız baktın gerek. Yaxşı ötküz olalım. Öğrenen ama. Öğrenen Бул жеми булар. Бул ким? Кектен келген коноктор. Буларга дагы азыр эмнеде жалына улак салып, өздөрүнүн сорундарын берип атышат. Ал жакта улак тийбей калат деп. Кеттигем Кудай кааласа, жакшы күн өткөрсүн. Улак чегип кетип атат. Haydi bayaman şu ulağın tüçösün. Başkanmen tinç bol. Şu baldarına şehirden gerekli baldardan olsun. Ömrü uzun olsun. Baktırı sağlaylı olgular. Şu ulağın tinç ama yetkisi amin Allah varsa. Şöyle koyalım. Mayli olam, niyet kıldığına ve niyetine jet otarsın. Bugün ulağınızda tinç aman ölsün. Kuday bardığınlardan ömürlerin örgürsün. Den solunlarda versin. Baldarыңардын жакшы күндөрүн көргүлө, келин алып кыздарды берип, небере чебере көргүлө, небере тойгула, чебере тойгула, бактылуу болгула, бактылуу күндөрдөн. Тынчаман буларны өтүп. Ооба. Баяман, улаңыз жакшы өтсүн, ден соолук берсин. Şu apаңа сыйлаган жакшы балдардан бол, ден соолук берсин, şu балдарыңдын жакшы күндөрүн көрүп жүрөсүн. Zeynep, şikek. Келгиле жалпы туугандар, мына баарыбыз ушу той деп ушул жерде отурабыз. Ушул жерде небере тоюңуз кут болсун, Баяман. Тоюң кут болсун кам. Ушу жакшы күндөрүң көп болсун. Уулуң дагы өзүңдөй чоңоюп, Кудай кааласа сен дагы небере той, уул той бер. Жездемдер ошол маалда чоңата, совсем чоңата болуп отуруп калсын. Үйүңөрдө дайыма тойлор болсун, эл арасында тынччылык болсун. Баарыбыз ушу жүзүбүз жарык элдин алдында. Тынччылыкта, аманчылыкта, жакшы күндөрдө жолугушалы. Үйүңөрдө дайыма тойлор. Ана келесиyle. Hemen şu toyun kutlu olsun tam. Bunlar жақсы күндердің барын көңүн өткөз, үйдө жалаң жакшылыктар болсун. Ошо жакшылыгына гана келип жүрөлү, ушул жүргөндөр баарыбыз ден соолукта болойлу, колдогон ушу тууган урук. Şu baldarың жакшы күндөрүң деп. Amin. Жалаң тойлорго келип.